urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura akadomorwa hanyuma ukora ibizamini byose wifuza ihugure nk'umusirimu. Reka mfate uyu mwanya ngushimire mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Tutagutindira reka tukugezeho amakuru menshi twagukusanyirije, ariko mbere ho gato reka tugusabe urebe hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, utirezo gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako gakandeho kugira ngo udukurikire umunsi ku wundi. Reka tukugezeho ingingo z'ingenzi turi bwibandeho cyangwa se turi bwubakireho aya makuru yacu. N'inkongi y'umuriro rero yateje ibibazo bikomeye cyane, yarwaje abantu imitima ubwo babonaga ibintu byabo bishya, dore ko harimo na benshi bapfuye. Si yo nkuru gusa, ahubwo dufite n'indi nkuru hano mu Rwanda ivuga ko abantu bagera kuri 3 bamaze gupfa muri kano kanya, abandi benshi baracyashakishwa. Ese byagenze bite? Na makuru arambuye twifuza kugezaho muri kano kanya, uhawe ikaze. Mu gihe hatarashira ukwezi n'ibyumweru 3 inkongi y'umuriro yibasiye Bukavu, kuri iyi nshuro nabwo yongeye kuhibasira ndetse inangiza bitari bikeya. N'inkongi yabaye ku munsi w'ejo hashize kuwa gatatu, aho yibasiye igice kinini cy'umujyi nyuma yo kubura ubutabazi. Uretse ibyangiritse, ubuzima bw'umuntu umwe bwahangirikiye cyangwa se bwahatakariye. Iyi nkongi yibasiye amazu 25 ahereye muri quartier ya Chimbunda mu muhanda wa Makasi Alira ho mu mujyi wa Bukavu uzwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi byatumye umwe mu bagizweho ingaruka z'ibyabaye yitaba Imana. Ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 55 yahise afatwa n'indwara y'umutima ako kanya, ibintu bye birimo guhira mu nzu akabura uko abigenza, ahubwo we agahita yitaba Imana. Ni nyuma y'uko kandi mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Nyakanga i Bukavu nabwo amazu agera ku 10 ndetse arenga yarahira kongoka, kandi ahiramo ibintu byinshi birimo n'iby'agaciro gakomeye, nk'uko byavuzwe n'abaturiye ibi bice byo muri uyu mujyi wa Bukavu ahabereye icyo kibazo. Ubutabazi bufasha kuzimya umuriro muri ibyo bice ntibyigeze bihaboneka muri izo nkongi zose n'uyu munsi. Yewe ahanini ngo biva ku mihanda mibi, nk'uko ubuyobozi bw'intara bwagiye bubigarukaho kenshi. Ku yandi makuru twagusezeranyije kukugezaho n'amakuru avuga ko abantu 8 bari gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko mu mudugudu wa Kamatongo mu kagari ka Budakiranya mu murenge wa Kinzuzi mu karere ka Rulindo bagwiriwe n'ikirombe. 3 bahita bahasiga ubuzima, 2 bakurwamo ari bazima, abandi baracyarimo gushakishwa, ubwo n'abandi 3 basigaye. Inkuru y'uko iki kirombe cyari cyarafunzwe cyaba cyagwiriye abo bantu yatangiye kumenyekana no gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye saa 7 zo kuri uyu wa gatatu tariki ya 24 Nyakanga 2024, aribwo n'imirimo yo kubashakisha yahise itangira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinzuzi Benda Theophile yemeje aya makuru avuga ko hari abarokowe, ariko hari n'abitabye Imana ndetse ibikorwa by'ubutabazi bikirimo gukorwa ngo abandi baguyemo babe bakurwamo. Yagize ati n'ahantu hari hasanzwe hari ibikorwa by'ubucukuzi bisanzwe byemewe n'amategeko, ariko habagamo umwongoti cyangwa se ni icyobo kinini cya kera cyafunzwe kuko cyari kitagikoreshwa. Ubwo rero biza kugaragara ko hari abantu bagiye gucukuramo amabuye y'agaciro mu buryo bwo kwiyiba, bajya gucukuramo, hanyuma rero icyo cyobo cyangwa se umwongoti uza kubaridukiraho urabagwira. Tumaze kumenya abantu 8 bari barimo, 2 bakuwemo bajyanwa kwa muganga bakomeretse bikomeye, abandi 3 bapfuye, abandi bo ntabwo bari baboneka ariko baracyarimo gushakishwa. Yakomeje asaba abaturage kwitwararika
ntibishore mu bikorwa by'ubucukuzi butemewe kuko bushyira ubuzima bwabo mu kaga kuba byanabahitana. Yagize ati abaturage turabashishikariza tukanabakangurira gukomeza kwirinda gukora ubucukuzi butemewe kuko bushyira ubuzima bwabo mu kaga, kuko babikora nta bugenzuzi bwa gihanga buhari, bigatuma rero akenshi bivamo impanuka zibaviramo n'urupfu. Turabagira rero inama yo kujya gucukura aho biba byemewe kuko ho haba hari ubwirinzi bukomeye. Ababwiriwe n'ikirombe bose n'abagabo bari bagiye gucukura mu kirombe cyahoze gicukurwamo gasegereti kuva kera kubw'abakoloni, na nyuma yaho gato ariko haza gufungwa bitewe n'uko babonaga hadakomeye ndetse n'ibindi byinshi bagenderagaho. Gusa kuri ubu rero abantu bamaze kuhatakariza ubuzima. Ku yandi makuru twaguteguriye, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yirukanye uwari Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo ariwe witwa Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc kubera ibyo akurikiranweho. Itangazo yashyizwe hanze na Minisitiri w'Intebe rivuga ko iyirukanwa rya Mujawamariya wabaye Minisitiri w'Ibidukikije mbere y'uko agirwa uw'umurimo ari ukubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Ntabwo bigeze batangaza ibyo akurikiranweho. Uyu minisitiri yari minisitiri wa kabiri urambye muri guverinoma y'u Rwanda ugereranije n'igihe yagiriyemo bwa mbere ndetse n'igihe abandi bagiye bashyirirwaho. Mujawamariya yavutse mu mwaka w'1970. Muri Kamena nibwo yagizwe Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo nyuma y'imyaka 5 ari Minisitiri w'Ibidukikije. Yigeze kuba Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango kuva 2008 kugeza 2011, Minisitiri w'Uburezi 2006 kugeza 2008, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe amashuri makuru 2005 kugeza 2006, n'Umunyamabanga wa Leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye kuva 2003 kugeza 2005. Yahagarariye u Rwanda mu Burusiya n'Uburuseli nka ambasaderi kuva 2013 kugeza 2019, ndetse yabaye umukozi w'iyahoze ari Kaminuza y'Ubumenyi n'Ikoranabuhanga KIST hagati ya 2011 ndetse na 2013. Kandi makuru twaguteguriye